Waba mfishane umlando ngempilo ya-Enoch, i-obituary ku-memorial service yakhe, ngoba kuthiwa nje Enoch wahamba naNkulunkulu amjabulisa, wase uNkulunkulu uyamthatha, kwase kuthiwa amen. Angadi akakho obituary injani nje mawucabanga, yini leyawukhulunywa ngawe ngaleli langa sewuthulile kumbe ungaseva, yini lena loyawujabulela ukuthi ikhulunywe ngawe. Kwangathi ngetulu kwako konke bekungakhulunywa ngako ngawe noma ngami, bekungendlula ukuthi ngafundzaphi, bekungendlula ukuthi ngakha kuphi, ngishiya bobani, ngishiya ini. Kepha kwangathi bekungaba kunye nje kuthi le ndvodza noma lo make noma lo muntu lomusha noma lo mntwana uhambe naNkulunkulu wase sewuyamthatha. Singwa sakavuka udla sisithole encwadini yaSamuel yokuqala sahluko 15 verse 10 na 11. Live lasimakathe lefika kuSamuel lathi, sengiyadisola ukuthi Sawule ngamenda inkosi ngobe sewungihlubukile, wangede wayigcina imiyalo yami. Samuel wakhathateka kakhulu, wakhala kusimakathe bonke lobo busuku. Uma ngingayicala ngala kugcineni, engabe imithandazo lethandazwa ngawe ngulenjani? Ngabe imithandazo yelusizi ngawe kuthi sewuhlubuke eNkulunkulu, noma imithandazo yenjabulo? Kungathi bewungete wabangela tinyembeti telusizi encekweni yaNkulunkulu ngekuthi wena awusamlaleli kumbe uNkulunkulu. Kwangathi inceke yaNkulunkulu beyingathandaza ngenjabulo njalo mayithandaza icabanga wena. Kwente njani la? Simakathe ukhuluma kuSamuel kepha ukhuluma ngaSawule. Kusho ukuthi noma wena ungathi uNkulunkulu akakhulumi nawe, kepha uNkulunkulu uyakhuluma ngawe, bese uthumela Samuel wakho kuwe kuthi ate ukhuluma kuwe umlayeto waNkulunkulu. So ngeke kwendeke ukholwe ungathole ukuthi uNkulunkulu uthini, ngobe angakhuluma nawe direct futhi angakhuluma nawe indirect. Lokunye leke ngicela sikunake ukuthi uNkulunkulu uyadisola ukuthi wende Sawule inkosi, ngoba ngaloku lamnikete kona sekube lithulusi lekumhlubuka uNkulunkulu. Kwangathi bekungaba khashane kuwe nami kuthi uNkulunkulu ngesikhathi ude lutho, ngesikhathi tindwa tingakuhlanganeli, wahamba wayawufuna umthandazo kumbe indlu yenkosi wayati. Nala kuthandazwa khona noma bekuthandazwa etinzabeni noma emathendeni bewati, wawati emahhovisi la kumele uyocela khona imithandazo. Kepha wathi mase unako kumbe wase uhambela khashane naleto tindzawo la uNkulunkulu akuhlanganisele khona wakulungisela tintfo, kumbe letintfo nyalo sengito lesetinkuLunkulu, sengito lesethethe indzawo lebe uya kuyo uyofuna umthandazo, kumbe letintfo nyalo sengito lesetibe mcoka empilweni takwenda wahambela khashane naNkulunkulu. Kepha namuhla nasi simemo, nami ngithi ake sewutibukisise lamuhla ukuthi engabe lenshisekelo yaNkulunkulu ayikabese idungwa nguletintfo lebe usolo utikhalela yini, lebe usolo utifuna nyalo inhlito yakho ngathi kumbe seyenele ngoba sewunato letintfo. Kwangathi esikhundleni sekuthi leyo mali bewusolo uyifuna, esikhundleni sekuthi ikuhambise uye khashane naNkulunkulu, bengakwenda usonzele kuNkulunkulu, bese ubonakalisa nenhlito yakho kuNkulunkulu yekubonga.
noma bewungete wabonga ingceku, kepha umbonge uNkulunkulu. Amen.